Adepa TV so Linda was saying and then send me about the abontin so na ma Linda information I want you go abontin no me say oti a obeka say na Linda was say wonya information we nyina free Ghana engineer your friend say Becca me no work say or worry Nigerian Nigeria na asisi ano ote because of what worry wo wonti na say mu ye hwe video bi Mr. I am the video na ato so amai na Becca ni in-law ni mother-in-law ewu ya no mu ye na yie mem say Nigeria mo yie no krom to be white ani ade nyina as a party na sana na oni ne kunu address colors bia wo mu bi mu dress ya me say nya sem ketwa wo hwe video say beto abontin wa bra Becca ani ne kunu omusie ne kunu ne maame ani ade ne nyina no na che say fekeke Ghana ni be hu aka say party bi na ma omoye ewo ho na Linda say mu say ebra Becca maame ewui ewo Ghana ha Becca ensi ha enka Becca enfo na nikura emehwe efunu no na omunsie enu kwa na nka odi onja honko na busuafo no atake over na ne ombeye mu no na gomaye no enso Becca ensi ya Becca emu okwo ya ne maame etiye na wawe ne maame ekwase se ne o treat ne maame ewa ayefro na se no wabra o embarrass maame no enya semketo we yensem ya Linda ede aba beto abonti so yenko na onim kokonsan yenko tie kakra yekoba ya to aso ede amawo aya die wa hye tobi en monyam tobi maame wuye die oba be ware be maame na ya na wo ye wasie wase wa kire wase ne nkumafo eni wukunu krom mase wo oba mu aye wade wo Ghana na ya wo ye Ghana ni Becca wa ya die o wa ya die on Italian nation so de na nya agoro na akuru tobi so kire wodo obefa wo free airport wo kisi wo na chese wo dada wo hips yi na chese Becca chese nya agoro kra wo ya die Mrs. Toby na Mrs. Toby o maame ewuye nka wo kunu eni wachi na kwaye o maame eyiye se ne wadi na cham na kwaye o maame eyiye no Becca yeti kromu asei na o maame wuye wansi ha wugya yiye ni bo wunu ya no nketo aso kire se wo se ono maame ni good condition Becca maame nyem wo no sa na papa ye panyi bebre cha o maame enso maame se isikenti no gori wapa echi se ya kono gori wapa echi no Becca yi na o papa wo yire o na o kofa maame no maame twempena Becca enso maame nyem wo no maame enyi anto angu wo Becca maame wo wanyi wanto angu o maame ono na eti ko si abrochire ba ya maame ba na oja o maane ne maame asane ya anti na o papa ebefa wo because of say o maame kora say ya wo discuss am ha papa nti da papa na mefa na papa na befa akọ Becca enu nti usu ni mu maame o maame try biala o wade o maame ba you treat o maame like a stranger Becca wade a Becca maame ba na awreho pa Becca wade a Becca maame ba maame ni sun the we a Becca no ni kunu eni ni kunu abusuafo security no omu treat Becca abusuafo omu treat Becca maame abusuafo say stranger ena Becca kunu maame Mr. Toby abusuafo na ne chese enya omukura na chese omu ni asa na maame dia awreho koyi onye mo ya wuti plem a wokwa wo Belgium as Canada as US obi na from maame say na sia oba Becca o onyem okwo onyem owo ye na maame fro say Becca nti wawo ene nti wanye de o maame fo so say Becca obo abrabom oba na wapushi no o maame dia reho di interview nkese na maame na ye de wuye o maame dia reho nkese Becca na maame di wuye o o maame areho anu na me interview si ye se o maame Becca no ompewo a nka wonyem asa the age of 16 years na Becca ko be yiwa to agu eso wanyiwa nto agu Becca wonyem Becca wonyem o maame wuye ka ko bo onua no nketo no na ko mun sie wo maame eso gya maame funu bo onua no nketo so Becca wan sie yie na se yes de ani hai Becca wabo you lie to me you break my trust Becca na make na semu I can leave you I can love you I can die to you Becca you saw her how
Toby mami wuye hu de okwa Nigeria na ka odi ebra na ka so camera currency won so okay UK ane unu nuamo kondo won Becca and see wo mami ayi ase and I will share daddy any wuo any fedie e ko share Nigeria 6 months ni ente wonka ye hu wan se Becca wa ebroni kama na apie ye ode gym enemu ade chana hips akugu ha ade chana hips afia akugu ha ade chana hips tight ye nim de ekoso hey Becca timi akoye Toby maami ayi akoto Toby mu abusuafo mu se ta abra wonua mu de need you that time o maami wuye why are you Becca why nsiye congratulations what abaya yo be ya no why nante yo oba be wade adoni kunu ana awali Toby wade de bia meka me say Nigerian ni my friend be they are depleted don't be depre wadwene. They are deploying your baby. It's okay. Life is too short. Baby, it's okay if we need you. When the baby also know, yeah, the baby is okay. Baby, I love you. Yeah, the so yeah. Na yeah, they take away. Yeah, the just also know a refuge. Na kana no na say me maposu ba na ka e bre frame ya. Ka beto dre wo e. Na me de rada so ko hwe video no hu say nyame na mposu ba no. A mo de fa kire ho. Ebdera wo kasa da nyame asese wo hwe video no na nyame na post wo ba no a wa Africa ye brebre frame a be kan ka beto dre e wo se me ma post wo ba mi post wo ma fo ma wo me ade a me sensitive wo ho nkola nketo a mi post wo bi ba ti mo be frɛ na ka me ye brebre se ka be frɛ na kwa ka say sister good evening and good afternoon me patch I saw that you post my daughter and I don't like beto dre ewo na we dey lucky on you okwohwe video no hu say nyame na post uba no isi wa mabi Becca why ensem why wase aye why ade madam Miss Ghana why ade why ade papa why ade Becca why ade Toby yere Mrs Toby why ade onu ukunu Mr Toby why ade pa ka Toby kura ntwo by force be si o maame Toby am won si wona Toby mko we shawama za mko we shaki na modai ni kotodwe why ade Becca Mr Mankwa me wo fase wo se ni sika ba ne de awie ni project no eso de bia me wo fase ka ma ne wo problem enemremu na monte tap send nka no so ne de tap send ye easy fast and secured way ubetimi asend sika free amanone aba Ghana bank account and as a mobile money account untia transfer fee bia sa awo be ne say kire ne se won ko App Store na Play Store on download the tap send app no or download ya ebebu sanso promo code o ma de pet TV nshim obenya €5 £5 and answer $10 on his first transfer ene me kwa frɛ na ka akire tabi minyanwie esansa tap send at the good news aba tap send the gene customers wonti or the tap send wallet aba no be ne say so your customer wo UK sesia ubetimi akọ tap send app no mu wa create wallet wo so enti se rate ne kosora now the sika kogu wallet no anase mpo betimi atosusu nkakra enti abre sem a opeso send sika ba Ghana no anse wa send sika na ba Ghana anase oba o my Ghana mu a watimi ayusu sika e wo wallet no tie eni set say yusu momo Ghana ha no sa pepepe se si tap send atre na shem kopiem wo United Arab Emirates Netherlands and Austria tap send na papa no Alafo yendi nkomo na nsema Linda say dia ba beto bonte so no se Becca es no be eye ne maame ayi because be ma na one no ete no so ansent tunefo amo wan ko ne maame ayi ewo omo wadi na se na maame ne te ye na maame ne baabi no na se maame no krampo no Becca ansent treat ne ye Becca entimi afafon amfra ne maame se onyim ana se okwa akọwo na emom no obi na hu Becca e na te so fa afon frɛ Becca maame e ma Becca maame enso e ba abonten e Becca sai according to eye ensema eye Linda say e ka no na ye say Becca no eye sorry to say no I say oye empenaba aha sa e na eye Linda say e de ababeto eye abonten so
awusiafo wa ha meskaba go sa so na hwede wa ha ye de nkomo twetwe e de ebro Linda say di nkomo na okasa na nansen so o ka about family a oyi nsem bi pie free a utubo say mami nkofo man information asa ote eye family no emu bi miss e de na beka e de afa nsem a eye Linda say abeka fa Becca ho okay e be na wana o share na se na me nkọ Linda say so yeah sure because only the me won say one telephone to me nkọ ne so for na de be mama kọ ne so no eba enche kora ebeba ye ndwali on Becca ne ni subia e bia wo dane na me ti am judge no yeah sometimes ebusia ya na e free mu ohu omutimi yi umatimi da omachima wo ne ma bi mu me de bia me kase me ene me wari am asui simple cause me ni maame okay me wo maame nua ba oni maame me ni maame ana me maame nua ne so na me wo mo no mo fan show muti mu se me ba be ware na ma ba be soa niema e di abro mo e ye foolish case for me kra me ni sa adaje no na mum be ma me ware no se ne maame de me ye ba so di be maame me de be ye na me ye me principle e da ho se me nsi ma asew from ade a me ntumi ni me maame anye no eno na me ya ma asew ma asew be ebeda me top list add your pen me de be ma ne ban pan fa ma na me de be ma no age me ni e should you age me ni what you say enti no die ebe ma Becca be yes ade ne be da sa suban ne di no ebi o hia be ma na ngina tu wa kire no odo ani wiase mo ba onye bi da o fall in love you go gaga you get butterflies in your tummy me as I'm here me see be ma me no wo for because some me nya butterflies they are considered oh yem get you we are gonna mistake you see and you two your move me see am fight be ma your one code dey am fan in church what you say but the thing is me see my also for okay yeah because of the be ma ni dan e di kire me ntino ma ase wo hye me enti e bia se Becca so akwa akohia be ma na dey that you are Becca so akwa akohia be ma na at the end of the day on you so see the be ma for ma there's a reason but senior Linda ka sem na akwai say as o choose ne husband family over or no ne maame family and the partner make us say busia ye wo mu no for all you know e bia na be ma no ne busia ma kire ne do yeah ana maame kro wo no wan kire ne do sa me judge maame no e ya bi mu ka say maame wan to engu no engu hey mini maame bi wo ho no mo ne o ba pre challenge say like as ni bre ne ba mini maame na ni bre ne ba ne ba wo bia wo nya enko no me si mini maame na ni bre ono ne ba a wo benya na ono ma o didi ni ba glory ho ni ba da so tsene nchen to say ye ne fese ne ba be kwa ba no wa no aduane ne wa ma ne bi edi aside that nse maame ni nya boy ya ne ba ne wo no ne ba no ko ti bi pack ne ba ne nya magu abontene thinking say bibia ne boy na wonya ne pe ne ba no ne ba ne koba no nko han dan won ne net dem e ne fe se ne ba ne nkofo bi o ma no ba ka so ompe bere bi aye de abo sanka maame de nka oba te osu no ho se pe ni we nkofo si kan wo ska wo de be pushi no yeah wo fe pushi no it's about time for ni bi wo ho ma ye de ye ni hu so mo ya about time ba ni mu no ne ba no ompe no ne ba ni sweetest mistake wo na me wo na mo so na mo papa ni mi jae wo time wo ada na time bi dia ma no wo me nya wo no bra me brentu nso baba wiase na na mo so na ma wa de gu ya nsa na wo ba wiase oh yeah me pe wo bra ya fe no aba wo ba azu so de yare o ha e ka wo ba me hu to me da san kwada no so people ma before ni bi nso abra bo mo toto mo fo because mo ye nshira no ni ne tese wonya wa be papa bi tim ho na wo konya jo no akuta na agenda wa
onuafo wo ho na e bo na hu se oh me ma na gie there be bi kakra na ogege wa me ho na ma oje pem asem ba ni mu ankasa no me ma me on pem asem me papa on pem asem e nkrofo wo ho sa na me say enuafo ni na on tutu yase ba me siblings to me ka say o princess dient na me nua no mo address me to me papa say me ye the princess dient ya obi a woni do ba na and so me to me no o treat na the same o but e bia o ni e bi towards omo abra me ni ho mo mu say ye ni na upewe yasem me ma no so ti ase me chi wetimi ka say na upewe yasem eno de me na ma me ye ma me hu o ye me ni ma me hu o me mia ni me me chi ba hu na there's a vast difference say dem na me ka say me nua unji enti me ma me no asampa me hu say o fe ne shy say obeka say we ye ne ba enti edu baby a oka eno bi say eno me ka say I didn't know so you can imagine say you are being and answer that also if you are not the way also feeling inferior. Me I say because now they go free who enye fe. Aba. What it? So we say aba. What can? Me I say so mama who enye fe me baby am go for free. I don't know sister. I don't know sister come bro for I don't know. So the woman say mu ye nuafo a monya mo rep. Na o time bi e wo ntem. Unyane ne wo sere. But one na one in our phone, what they say, Bibi to Bibi see. They break it down. Ain't we already break it down account. It's almost a one nam ho. Same way me when you say, oh, me, mommy, yeah, I don't know, obey your side towards me, you know. Something what bad time for so. Genuinely, almost hate Aquala, almost what first so, what the treat, almost the shatters Aquala. Me ba me small girl and me small man. Ono ne ma me yagan. Simply because akola no ko fe bi mbefie. Ba akoko odi bi ba. Enti no na otu na ni si. Yo ofa on fe bi ma no. Ti de bia no wa ye mo na otale me ho na oka na asem se ne hwe. Bibia be fine. And me am kura na makasa enane e ba na abom. Enti ma de sesanka me ma nka o ma amboma. Nka hatred no be wo sa. Akola ne timi ka so no o ware a ne ma me hu ni bia mu da. Mr. Waya na mo de eye Becca ni kunu video no ato so e de amayen. Akola ne ka kire me pain. Se wo no. O sister Nisa, se me ware me ma me hu ni bia mu da. Me wo ba kwa me ma ne hu. Me hwe how akola ne ye better na. Me sunya ma me na. Me say ya ade bi o ha wo ye kire ba na ye kama. Wo ba no hu ni se wo mpe na. O say me mpe na asem se say. Ba na me ti ma me na se na ho kire o fa mu nti no. O hu ni se ne ba no ho ye fe se o kwa o di bibi be fie. O fa bibi be no o shana da pa. Wa ugusu a wo hwe ye Miss Binchawa no. Eye Becca ni kunu. Becca ne na se wo ba ayie e na chese no mo ye a mo address ya wo de wo eche na wo hwe a Becca say ye party bi e na chese o mo ye e wo ho no mo. Nti ya de a Becca na se wo ba ewu ye no. Ayie no ana ye hu se woni ne kunu no address kama sa no a chese mo na mo ho according to Linda o say no na se Becca na se we ye ase de chese de wi a waji ayie no aboso na wodi mu akotene okoba o ne be ma ne ade no ne maami ewu ye Becca ensi ha se oba be hwe ne maami efumpo ebra o ware so ne maami eba ho no ma o twiti ne basabasa ebra o nyema okwakọ wo America o se Canada no wambo ne maami amane obi na hu no ewo abuche no ofa afufre Becca maami se oba no okwakọ wo na me hu no wa ha anse na maami ne mpoti se Becca enyem out so okwakọ wo ewo ho no nti we ne nsem a eye Linda o say egusu a oka ewo ho no Mr. Osman Mas menya say Becca kuni videos I brant ne nya ate say onya be ma tuntuma ne nya bia wako school ho na dey for no ho fe ye kan ye asam si a wa chew se se na me hu ni video no ahofa na chew baby a o share white no black bi ni name no media be ma o show ye tuntum o sa share white asa be ma no dim no o so wa share white yeah me hu pa ana wa share white o share white o we ni video so ta share white pa wa share kiki she dey o se kiss na yere yeah he dey o se ye dey o bedwam irade pege rege fu obi die
mamu. Mamu na bo wudi. Hey, you know cuz why the father no share your offer. My bro nyina call eye ni bi. Stacy amati mu nyina ekọ bi. Ba ne ebe ya ne se Becca busua krampo no ebia ye hu obi a wo na se wa yi ase. Ade when you invite omo ana sesen. Ansa make us ade pa. So wo hia odo. Bema ana oba oti odo ase. Na se odo hye ni ma wo. Wo fi we busua. Wo fi. Ena me din nyama bi ye fato ho no se ye wo abusuafo bi wo ho no nyama bi wo da na di kyerɛw ni pe nyina so oh we ye sini form na so deep down they hate you. It's imagine so kasa wo hate me ni so wo hate me ana. I know na maybe I may train bi I may Romeo bi me Prince Charming bi e be save me bia na so ma kwachichiri me busua Oh baby I need to make us a little bit way busua. But I am a casa maka to a set. Me, some Berma worry me and yet none of my mates, yes. And I'm some mammy, you or me must be so for me. Oh, Bosso me, my dear, baby Busso. Every baby when I win you to my papa, oh, Bano, dear baby, I will chop money at the baby, the baby. Ya, one found by me, make a bed brown my boy, no one jet, now Obama should be by no side jack. I am in agreements. You can say some agreement. We did to my many problem. Master, we are my damn feel. Okay. How am I never my baby? No, me mammy, my dear Mecano. Son, I was my dear Mecca. Me want me reason because the beer me free, meaning Yanti and my make a sa. Mammy, your man in you. Me mammy, you won't be on a chain phone. So, what to say? Me want to say. What did you find out? What did you almost see? I know. Na Anita ye asonwa Anita number ye say ye mbisa ye nka say ye mfa Anita ntoso ye mbisa na se dey na ho ya anya ye so asebesi bi obisa na ya fra papa ne ebisa nkwada na ai ene ye bisa na se keke what you say ba so be ko feda omo nye ba enya mami nyasa mami nyasa ye be hu me number Mami nyasa na Ghana henye he. That is it. Ube wo abusuafo no be no number. Ye be bisa say adan na wakoye sa wo ye nim guase. Ebe ka ebusua no. Yeah. As wo na wo batri die obi anchagi wo. Ye koti ne ba we. Ka sa je na nti o mo tag o mo de tag. We nti obi atunifo wo nti ye nya na na nya de obeye. Unya asam so mo so de efi ba be ka ebusua. Enti je Becca ye nemi judge no. Unto do muda. Hwe be ma odu ni pe ma de osima for this special. Pe ma krampo na kwase na yiri ni o. Sometimes so you say your papa no be no so your mistake. E wodi e hu. Sir e bia one Becca ma me yenim ne course e wo ho no. But o tie ne nsem ama ne da kan ya. E ya koye te se ne na na obeka de fa na ne champon ne bachelor ne e Jackie e hu. Because I say enuan odo ni abusua ne mu odo ni abusua ne mu no so no na o kire se Becca kwakoye empenaba akoye empenaba na se bibi koso e wo between Becca ma me na e bia papa side e bia papa no krampo aka bibi dia kire Becca na e na obenya hatred bibi dia ma ne ma me ana se ye hu on Becca ne ma me pictures yeah se hatred bi wo ho na akohwehwe ne ni twa pictures dia na wo ha mo ntimi aka me say me growing up me who me mommy. Did you get me? yeah Me from the age of 3 years I me who say me mommy ni me home. Me na 18 years and say na me who me mommy. oh okay And so that 15 years no she was absent. But me who no truth to be told me say papa so am so I no me ni papa boni ni. Nipa dream ni mommy ne busuafo adwin na o ma dwen o say Papa de pollute ma me mai but never who bisa papa ni say dear mama when oh you ye ni fi kakra ko bisa na o say emre nya nso ye so we chire ma chiro dada dear na ba ya ma anyi ha o say emre nya nso ye
papa we di mrenya so be si nne so yes maami ye wu gusu ka se mrenya so ye tinanse anya ne bon komo na ka me fa ho kama adwe kire say ya na ya o se nkofo jase ye nkwala bi mu ho ye bisa wa se mi asemrenya so ye nso ye won papa fo so mu community yeah sa papa wo si won na bo hwe wo mu bebre ya now you ready so be wo pio won chen you ready so say be di nkomo ye bisa wa be kire that chin asemba obechiri e papa je wan wo ye pio ya ware ne ba na kasakasa ba no ntem ayede ati we die empena eba asem nti empena ba na bia na ware asi alright na bi otofa chen whichever way no die ntina je sese wo ka cha apala no wan kan kire je sese wo mu amane hu ba ni na mu se Becca na ka obetimi akwachi fire yeah onu konye mpo na mansan hu se ni bibie ni onu no betimi akwanchi fa de ko de otutu de onu no betimi aye adwuma na de nkrofo ka he pede ka dike so ayi na de so mfita onfo bi am de obi abeka bi a onka ene eguso ka sank wa pa out on abeka say anything concerning me mama me family me pawacho mo manenda obi endi ni fi asema okase ebeguso aka Oba so a share video no na koto afoforo mamenka o set tap send 60,000 Ghana cedis now there are transactions be apesa odi se nko obepie mu Ghana ha na sasika na wo wallet mu bi na apesa o use e di ye project bi apesa odi se wo withdraw se wo send and also apenya no wo ha obetimi aye ne sa ye nti wo hwe charges bia enye tree nti bo ma jere su tap send app no se wo abrocha na fedi ntuma bia opesa odi edi sanso na dance heba ointment abu adwaman so ma usan ka bi UK for no ko adwuma pa no wabre wakoso nyina eya o ya honam tutu obeda na dwo na uti pai wuntimi entina se betimi dia ye wunku ndibo modia na pe adanse heba ointment e cha kwan obeti akọ eBay na wapo ahyewa adanse heba ointment e beba no wato bi obeti so akọ ye website drechianheba.com na bonso watimi ato bi wo eya age a eya UK aban age ato no wasan asenti abu adwaman so okoto a wonje mu mienu se ebia na nkoye papa papa ankofo edimu adanse sanso na Ghana ha so betimi enya bi atonti fa number na 115 etwato no na FM 24 sisi a bebe a wo bia no Ghana ha no ye de duro no ebebro eya de a FDA age atumu ntima onsanka adanse heba ointment echa kwan shodi yes sir na nsema wo ho no Becca na afi so eyelendo say e de nsem aba beto bonte so dia fa one ne maame ene na busua ehunfo bibi kakra fa so so maye ne nso so ade pa yen fa fi de kese so na yinchia ahwefo a ehwe na me sure wo so say abranya na ibebe bia wonji efo so ade pa aya na ebusua sem na akoye bibia wo ka na akoye bibia wo because na so de obia bebe wo bia busua nsem bi say de tsisi ewo busua ni na mo me de bia ye pray for pepeyo say bia so ebepa enunti na ya yesinkunya ewa hasi na yenhwe Becca ensem ne de awodo efa Becca ne mama ensem start you know I think ache enye ne ne nyina ye kabia fine na mom ye den a wo mama no se Becca treating you treating bad so when treating you wo oko nipa wawu de aya ne ye ka na chi asama ne ya hwe ne ye kaka because wonte ase sese inti yesre ma menda yesre no yesi na ye ebi wo no so busuen onko ka ayese kuko kaka kire da de sense no mu tuntum na so ru afise won so no tuntum washi won inti yesre sese Becca na me adom nyina ye nim you go to a time in media you so Becca ye twetwe Becca sra me abasa oh easy adepa na that time asa make asa that time am so me Nigeria ni bia way back na miss me date no that time easy oh ye be that time na Nigeria for me nipa and Nigeria for me ungrateful and Nigeria for do besi obeware that time now so dating Nigeria yes obeware na who dating na okasa che Nigeria unti asa se sa na no mo ka
actually Becca. Oh, okay. Say, as Nigeria for there, Omusuba no, what we okra, but some what we ni chrome ni, I come some auntie there, and ya go, Mammy Sempa. By a day, it is answer me, Tama Becca, what we are. Yes, Bema no yire dada. Yes, Bema no yire, and a gamma for to say, yea, you want my fire, and a way job from Isu Nipa Wahano. Dear, yeah, yes, so yeah. Yes, so I sample for Libby. So what I say, Yen, and I want it. A bimusi said you are your dinner. Or the day come. What they are twice. Nina come. Yeah. It's one pet. Now, I didn't know most of one pet. No, walk off an idea. No, how am I saying? I don't know, Ghana, no yet mean come with that. Yen Becca, better what Ghana has said. And the pioneer, me, penasum for Ronica. Yen brag gay, you are bread above now, warrior, new tender or champion. Time I know, or watching probably a chair that I could be on the wall. Yes, it was Bissake. Oh, and our worry is also poking funny coach. Me, I mean, family gang and then make 2 francs. I go yarn for you. Now, me, not dumb. Other part, so I am at a knee. So, Kukruboni, hey, at the part, meaning a suji. Our don't come raining a suji. So, me, ever fake and I tap. Bless you. Say, no, you be serious because at the part, me come a quarrel. Say, Bema trimp and a crowd with you. Say, Bema, that trimp. I will wait so bad to obey it then day. Nelson, then my baby will do as a handbag. It will be come. Say, I don't know when yes, I bear money see from that. All for one see. You will bear me to how I will about with you. See a friend, a housewife was it. Whether a housewife or what you didn't go out. Nelson, Becca, dear, money is out. You know, a bass, I may am saying, rather, says, I'm a baby, and then it's up for me. Masinyamia ya dum abodom so hye fake cake. Bema wo ko ba bi o honfa wo ni nipam no akisu nwa. Hey! Mrs. Anapo. Ya mendumu bi. Ade pa na mendumu ya sa bema ni bi. Me dia no no. Kro me. Wo de obaye mi twa me bema bi se wo de ko mi odem. Na edu abonte kro ni keke. Anya se keke. Adepa very good. So was sighting big cry. Una bro because me could me do it said they are walk or no better. But men obey you only penny. Into the power could have baby say no trim praber 20 cram from him. Would they the abbey? Nemo ubu me, it would nip him. Say me. Just me. What the men will nip him and Yamindum side in me beside because I know I did. And more come cry that's all. Indeed, for now, Becca, me the women use our feet and be with the own fee. About time, I can't call about time for all the miss a copy brain, so can craving and lead to at all. At the part, me and then there be a me come catch a mammy pay, oh no, me back to see. And no name. I'm not a I'm a pair of fossil. I know. And a pair of packing and I'm so and I'm because they buy and the nurse saw back because me young fine. Me quite me free and a baby I make 37. I'm the Bianaco and you bring my son. Me break, make it a bounce and send it to Michelle. A boy have bear 12. No junior can that day one. Na me tia kola because eso upejano eso woman o chiano o dawo kakra ese eso and who so awaba eso ubagwa no kura de o san be shebuke and I'm ready na say me no kura na me yenyina no hu me say me foolish just me dey for so bi eni me so a and I think don't okay na me akona na mako o kon so a and me make sure say akola me omunyi no na o fa me ko miss my na ye ma fam die mo so mo nkoto aso ba bia mo ba ne obi be se ma wo woro men sa dia mo am be ye bia jawo se wo be firi wa koma na wo ni bi but kakra na wo won utimi wo boa na wo ma ne be ka se otimi mo nyina wo
yale pa na woni yale a kono de miloi ka watua ma me de dada o ka wo wani e ga wona wuchie adepa me miloi me ma betra me asi me ma betra he na me sa meti ha na miloi inti uti wa na chesa wo de ye hu se faso bi eni so eso ukitaba ma mi so a wo ke nyo no hwe wo na se nyame adom na se wakonya be ma bi se adepa me fa be ma na nya mi bibia o de be ma na me de ubaya me maame me de ubaya me papa me de ubaya me bibia me siw fom me de bia me kasa e me ka biem sa me ware a me maame da de e bia wa me umbe tro list ma mi o say you be ware ne aka me ka tro me papa ka tro me ado mo nim e ya de enne anra asaka sese nyame ye ma dom me bo me tro me ni me list me na me ye de sama be ma some mo be ye de sama me enyo me ka ma me say o say na kwa se me na am say na enyo mo no mo jawa dem na bi nyam ti ma wale na ba tro ko keke da bi na ade wa pa wo kra be me de be ma me no ba o person mo beti me say o pa nti ana sa no list no ya e mu niam na wo de o mo de me de be ma o say no de me fanya we na some list na ya da ya nti mo mo ye me ni me list de da me say me ka tira me ya o be bo no ma ye ba say bi say wo be tro list ama me Sa me ba be wa na me ya dum sha bi be wa na wo me ma lu be yi wani me papa be yi wani e na sa wo no aka na anya so no aka na na so ma wo kun fa to matem that day no me say se wa nwa nka be ma e hia o si de wa nwa nka be ma o me hia ta me bra no na wo ho me fra sa ma me bra o mo ame be yi na nya ya dum na wa ye yi me list no ni bi woni bi che adepa ma me ka no kwa me chro fa empra ba won ye bra me ka no kwa me na chro me me single mother me papa side me papa na wa ware o yo hene nti na wa ware kakra wa ware and me no yesi me ma me esi wa ka na tete sa na onya ba nti yesi na esi wa ma wo ba ko e ma kola ni free mo ewia den anche na me bae me ya wo me nkwa me ma me o me ye 5 me papa so me ye 5 me nkwa na me ka ne ye sa single nkola ne bra ye bra o kankan ya bodja meeting no woni nkola na aka na bia munye na o ma ba ne ne ma me wa ware na se no bozege o time bi ne mu chaza wo kra de hu za wo ya mpra ba nti dia Becca ko me sometimes obi nka na asama o ba fi se ye mpa ye ma me no asama na se bibisa ade pa ye bobori wo ye mu o ma me fo de bi anya o ma se de yie o chaza o ma ignore ye o mu ye se ye bastard sorry to yes ye kra de se ye wu hia na mom aya de ba ko se so mu se ewia se ma mre ye ni nkaso se ne na ye obi dia e ye obi dia na aba nti mu nya isa dia enne obabi ni bia na ye se wu yi akola de mu o ma akola se o ma akola de ma mi ti mi kas bo ba ye mi kese da me ni je ye na me nim no kware me kanya me so no kware me ni se me junior version no be se na so fa me che that very day oba ye na me ni je ye 3 weeks oba ye ni na de pam akoma de bia na akoma wo so ntimi traffic ifi wa ma ko pe bia sha be ba na me ba be da awofo ni bi ma ye ja dream pa de ye ni odo bi ama ya ma me no nti ye sra awofo no obi ani ho a obeti se obetan ne ma ni o anya se ye jimi o ye kai se mo na mo de ye ba wi ase se mo na mo de ye ba wi ase aya niema na mo ye no wo asa wo do obi na wo tan obi wuti fra odo ye wo ba ko pe wo de se menya wa nesa wuti wa nesa wo bra de chese wo so fa so ade wa munyina mo ye nua ne kede na efe se dia treatment a wo de be ma ni nua for some treatment na ma ba da bi we do ma wo hu se wo no it be say na da pa nyame aye ma dum na wo so bosuo egumeso a me bi so anu so ye nshira wa na mo nja me nshira no mo nti ase wo ofise nshira bia na ye nshira enye nshira bia na ye nshira wo adepa enye nshira bia na ye nshira nti ye sra wofo no se wawo a odo na momma odo no nkabo ma emra nkola ni mu asa ntete no adoso emu ntete ye bo me no kware me nkan me nua no
jaw wo mu and me catch her ma me penhwe ma me awo ye no me nkase wo na se bibi to a and I don't say why a big mistake or money because one fan kabum one man kabum I didn't kabum because as for would dobinum would not be I don't know my media way sir so we be the no interest obano useless there be obano so fapembe na wo de ba den na wo so ye play bend no ben na wo play wo obana brabo it yesra wo for no Malenda, yes, row, Catawucruso, Afoka will be crucial. Whom ye nyai will be our one and so on a bush. It's the best be a Becca on me. So we're treating him a bado, so when treating a bado, Munya Becca, no money brown, worry Becca, Charlie, big up. Why? Over so I share video no name for YouTube and answer our Facebook, but money and subscribe if I may subscribe to my send a day videos available in the available after. Obama did not for air TikTok, X, Instagram. And I feel so Facebook, no follow you, no like pages no. I did my name is cover girl, and I feel so a shoddy, and I didn't come to train way at the bro. But more now comments, yeah. A bed, the year for peace, baby, I will be a yet I say, and no commenter or the a buy or so, or the Marlinda Basso, why are the power, Cassa ye, and Cassa, Obasso, I don't wash it. Now, Papa to a for me, Miss Ama Adepai, producers on boy Joshua, and I feel so a you. Aha, and yet the Miss Yevasan so a share you, a Wadepa TV, as so, Yakram.